Bidasubirwaho rero ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zikaba zisohoye itangazo rikomeye cyane, itangazo rigaruka ngo ku bitero byagabwe na AFC M23 mu bice bigiye bitandukanye. Ngiye kwagezaho riri tangazo ariko nkabandi buze kubagezaho nandi makuru akomeye cyane nyuma y'iyi nkuru cyangwa nyuma y'iri tangazo, amakuru avuga ku bijyanye n'igitero gikomeye cyane cy'imodoka zari zitwaye ibikoresho by'ubutabazi zagabweho igitero mu karere ka Rucuru. Byagenze bite? Reka duhere kuri itangazo ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC bashyize hanze. Bagize bati itangazo rigenewe itangazamakuru nomero 05 yo kwa 20 Gashyantare 2026. Ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC ziramenyesha abanyekongo n'umuryango mpuzamahanga ko ingabo z'u Rwanda n'abafatanyabikorwa bazo mu mutwe wa AFC M23 zagabye ibitero ku birindiro byazo mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo binyuranyije n'agahenge k'imirwano kasabwe na nyakubahwa Bwana Joao Lourenço, perezida wa Repubulika ya Angola. Bakomeje bagira bati kuwa gatatu tariki ya 18 Gashyantare no ku manwa yo kuwa kane tariki ya 19 Gashyantare 2026 abasirikare b'ingabo zihariye z'u Rwanda hamwe n'abarwanyi ba AFC M23 bagabye ibitero icyarimwe ku birindiro bya FARDC Ihula ahantu hahereye muri groupement ya Kisimba mu gace ka Wanyanga mu karere ka Warikare no ku musozi wa Kazaroho, Bugabo, Cahi na Vilumbi muri groupement ya Bambo ubwami bwa Bwito mu karere ka Rucuru mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ngo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ngo LDF M23 twirwaneho FNL Nzabamema Red Tabara niko bavuze ngo ni ihuriro ryose ngo bagabye ibitero mu midugudu itandukanye iri mu Mikenge, Kalonge, mu misozi miremire ya Fizi, Uvira ndetse no mu duce twa Kahungwe, Kanga na Rugeje, aho ngo batwitse amazu 4 kandi bakicira mu rugo iwe umusore w'imyaka 18 witwa Matabishi Sistoni Azin. N'ibitero bikomeje kugaruka bikaba bigaragaza ubushake bw'ingabo z'u Rwanda n'abafatanyabikorwa bazo ba AFC M23 bwo gusubiza inyuma no kuburizamo gahunda y'amahoro iri gukorwa. Ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zikomeje kwiyemeza kubahiriza agahenge k'imirwano kasabwe n'umuhuza wo muri Angola kugira ngo byorohereze kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko no mu karere k'ibiyaga bigari muri rusange. Nitangazo ryashyizweho umukono n'umuvugizi mushya w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC akabiri Lieutenant Colonel Mongba Hazukai Mark niwe washyize umukono kuri ritangazo. Nitangazo ririmo ikintu gikomeye cyane. Nubwo bavuze ibice bitandukanye ngo AFC M23 yagabyeho ibitero, harimo ikintu abantu benshi bakomba kwibazaho cyangwa bagomba gutindaho. Bavuze ngo mu majyepfo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ngo ingabo z'u Rwanda M23 twirwaneho, ibyo ni bisanzwe bakunda kubivuga nubwo ari AFC M23 MLDP twirwaneho ari ryo huriro n'ubundi barwana nabo muri Kivu y'Amajyepfo. Ingabo z'u Rwanda zo basanzwe bazishyiramo, bongeye bashyiramo FNL umutwe w'abarundi, bashyiramo Nzabapema niko banditse, I think nibyo, bashyiramo Red Tabara. Aba bantu bashyizemo no kugira ngo berekane impamvu ingabo z'u Burundi zigomba kurwana muri aka gace. Mbibutse ko AFC M23 yari yasohoye itangazo rikomeye cyane rigaruka kuri iyi mirwano ikomeje kuba, aho bavuze ko n'ubundi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje kwica agahenge kasabwe n'umuhuza wa Angola, perezida wa Angola Joao Lourenço, ndetse kaba kari karemewe ko kagomba gutangira ku itariki 18. Ibintu rero bikaba bisa nkaho bigiye gukomera. Bari batangaje amagambo akomeye cyane bavuga ko ngo ubwicanyi bwa FARDC, FDLR na FDNB ku baturage. Bagize bati umutwe wa AFC M23 wamaganye amahanga akomeje kuruca karumira ku bwicanyi ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rikomeje gukorera abaturage b'abasivile muri Kivu y'Amajyepfo.
ni nyuma y'ubwicanyi bushya ririya huriro rigizwe n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC, iz'u Burundi FDNB, umutwe w'iterabwoba wa FDLR, Wazalendo n'abacancuro b'abanyamahanga bakoreye abantu benshi bo mu bice bya Minembwe, Mikenge, Kalingi no mu bindi bice byo mu misozi miremire. Umuvugizi wa AFC M23 Lawrence Kanyuka mu itangazo yasohoye kuri uyu wa gatanu yavuze ko ibikorwa bitihanganirwa by'ubugome bikorerwa inyoko muntu bikorwa mu guceceka guteye ubwoba kandi kudakwiye ko bakora mu rwego rw'ubutabazi. Imiryango iharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu n'inzego zifite imbaraga za diplomasi yagaragaje ko ibi bikorwa byibasira cyane abagore, abana n'abari mu zabukuru bigakorwa bigamije kurimbura benshi, ariko ko umuryango mpuzamahanga ukomeza guceceka kandi bigaragara neza ko birenga ku itegeko mpuzamahanga ry'ubutabazi. AFC M23 yagaragaje umuryango mpuzamahanga ko mu buryo bweruye leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje kurenga ku masezerano y'agahenge yasinyiwe i Doha muri Qatar no ku yindi myanzuro y'amahoro yafatiwe i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iri huriro ryagaragaje ko imyitwarire gashuza ntambara ya leta ya Kongo ishobora gusubiza inyuma intambwe zatewe zitezweho gufasha igihugu kubona amahoro arambye. Gira nk'uko mu byumva rero impande zose uko ari ebyiri zikomeje kugenda zitana ba mwana mu kuvuga ngo ninde ukomeje kwica agahenge muri imirwano. Tuvuye mu matangazo yabitangazo ry'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC cyangwa igisirikare cya Alliance Fleuve Congo ALC, umuvugizi wacyo Lawrence Kanyuka reka we ntabwo ari igisirikare ahubwo n'uw'icyama cya AFC M23 mu bya diplomasi mu bya politiki. Reka duhite twihuta cyane tujye mu gitero gikomeye cyane cyabereye muri Rucuru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ikamyo ya MSF ni Médecins Sans Frontières yari itwaye ibikoresho by'ubuvuzi yagabweho igitero kwa 18 Gashyantare 2026 n'abagabo bitwaje intwaro. Iki gitero cyabereye Imai ya Moto mu karere ka Rucuru mu burasirazuba bw'igihugu, agace kari mu maboko ya AFC M23. Iyo kamyo ngo yari yerekeje mu karere kari gutangirwamo kari gukorerwamo ibikorwa byo gutabara abantu ka Kibirizi, nk'uko amakuru yatanzwe n'amasoko yo muri ako gace yavuganye na LFI abivuga. Byari igico cyagabwe no ku yindi modoka y'umuryango utegamiye kuri leta ndetse no ku bantu ku giti cyabo banyuraga muri uwo muhanda. Kugeza ubu biragoye kumenya abagabye icyo gitero cyabereye mu burasirazuba bwa Kongo. Aka gace kari karigeze kugenzurwa n'umutwe twaje intwaro wa FDLR, umutwe w'inyeshyamba washinzwe n'abakoze jenoside yakorewe abatutsi mu gihugu cy'u Rwanda mu 1994 mbere yo kujya mu maboko y'umutwe wa politike n'igisirikare wa AFC M23. nk'uko amakuru ya LFI abigaragaza, abagabo bagera ku 10 bari bambaye imyenda isanzwe ariko bitwaje intwaro bari bihishe ku mpande zombi z'umuhanda, nibo bagabye igitero ku manwa y'ihangu kwa 18 Gashyantare. Mu baguye muri icyo gico harimo ikamyo ya Médecins Sans Frontières MSF, imodoka y'umuryango Norwegian Refugee Council NRC ndetse na moto taxi nyinshi. Abari mu ikamyo ya MSF batewe ubwoba bukomeye kandi bategekwa gupfukama. Imbunda n'imihoro byari biri ku mitwe yabo. Umushoferi wa MSF yakomeretse nk'uko amakuru abivuga. Imodoka ya NRC yasahuwe ibikoresho by'ibanze byari bigenewe abaturage. Byongeye kandi abashoferi ba moto taxi n'abandi baturage bakubiswe barasahurwa ndetse banamburwa imyenda. Muri 2025 habaye ibihe 626 by'ibikorwa byabangamiye abakora ibikorwa by'ubutabazi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iki gitero kikaba kibaye mu gihe ibikorwa by'ubutabazi muri aka gace bikomeje kugorwa n'intambara zikomeje ndetse no kwimurwa kw'abaturage. Mu mwaka ushize OCHA, ibiro by'umuryango w'abibumbye bishinzwe guhuza ibikorwa by'ubutabazi, byabaruye ibihe 626 by'ibikorwa byabangamiye abakora ibikorwa by'ubutabazi ku rwego rw'igihugu. Mu kwezi gukuboza honyine habaye ibihe 48, aho kimwe cya kabiri cyabereye muri Kivu y'Epfo, Kivu y'Amajyaruguru na Ituri nabyo byakurikiyeho.
ngira ngo rero murabyiyumvira neza cyane ibijyanye n'iki gitero. Ni inkuru dukesha ikinyamakuru LFI aho yatangaje ibijyanye n'aya makuru. Ntabwo turamenya neza ngo abagabye igitero ni bande, n'aba FDL baba bacengeye, n'aba Wazalendo, ese ni bande? Ntabwo turabimenya. Icyo dutegereje no kugira ngo dukomeze dukurikirane iyi nkuru tumenye ngo abagabye igitero kuri izi modoka z'abaganga batagira umupaka Médecins Sans Frontières ndetse nabo bari kumwe bawonije bagiye gufasha abaturage. Ibyo byose turakomeza kugenda tubikurikirana. N'ibisanzwe ni Pilot News TV, ndabakunda cyane muri abagaciro.